Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob yeng jongpi Hadien ka jingja basusi kabala penhesan nyemi kipai ba nang song kabaja haus nam anajar puar hakapasan ngot kiben siem brio kordor gladu ai ela ka jongjing em hatik tang suloi jang kipul asam hamukro menta kipai ba asnau mukro glas dang biang bancong seir namar ka jing sedang manwan le dambor hapo uput usam jang snang kemban chukudo bahadien ka jing sha asyat yap kisanmut gibrio kibadai nang snau mukro kabahap uput usam jang ka Western Hills District ki em hakajing em gabas ir man siem haba kilech kibri nech kilintha haba kren bu ba pressure stars 10 ubades ke trishnang ula pentip bahaw panay naila mentaus nam araza upsaw ka karbi angulong autonomous district council ka wan panli donbor biang hapo uput usam yung snang mukro da ka papen kalam yaki dieng naka bri bat snay ka surong bat kabalawan mantami uput hado pra kilometer hapo uput usam yung snang halor kani kadar bas nang mukro hakalay po tarik ubunay risaw Kalik benbut rajing ujur sa Deputy Commissioner ka Western Hills District berkumjuru sa Superintendent of Police. Pentip halor kani kabalabu ekipai ba ekajing tieng bakajing siir balik laki jong gibri bad kilintha. Namar balada kilap kipulit ka asam kiba paharai gibri bos na surok kincha pending. Namar kani kakam jong kajing wan le donbor ka asam ka dorpars nang mukro mantakas ni kalay tarik no opera arajat apsaw kalalit banyak kendu igi sembut menteri rang ba kajela. Bukan top yo ba perstuan tensang ud baas niya bahalang dhar pan ITV takador khas halo ka jingwan tamput karbi anglong autonomous district council Iwan hangne badan bahajang di press di media pan presnyo sak sorta kantam masuk kote brokoli ya kijing panben dan ya kijing sitom kiba ni kumbasno nilama lumba ka jing lebor dan ka jing lebor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kupa mina yona sepang senang juni kumukro bat kejingjia kapa dam sudap jia haus nama jaguar kejing siap kejingdu kejongi kejing nyosi kapa tang tu kata kejingdu ya kesenang lumba kejingdu jongi ya kisan ngut ki mesin beliau ukuli jong ka soka kibiru jong serta rasam bat nakapos kini kicing jebor jong karbi yang ini kumbasnong buat mentaruh haknya ganti kelas dam yang kini kikam le jebor jong kai yang ini kumbasnong buat mentaruh kelas dam ban le jebor yaki klau kitab jong basnong kibri ki risa jong kinong jong snong hakaba kala penkelem dikiding buat kelas ma yo surok hapo upur ang jong lesnong bat kumpan su kreu hongne halor kini kicing le jong karbi anglong autonomous council da ka kalasna ya kini surok bat kala le jubor kini kini klau jong lesnong jongi kibarande lesnong ba ladon ya upur ang ladon ya kamap jong lesnong ro kiboy bala kadeu ya kiban bilan jong lesnong bala itu da ka Jaya Hills Autonomous District Council lembaga notification kepada kenika JCDC kepada permi ke santrik jomok kepada kendai spa di upra kesenang kepada don ya kepada dislike kebiak kepada don ya ke upur uang ya boundary jom kesenang handai kenika KSC kalau le jubor kepada sena kepada sena ke surok kepada le jubor di klau kita diberi kisah kesenang padahal ini cincin ni nak yang juga senang akalai ketrik jom naik Oktober jom senang macam saw ni lah depo yang komplain cara office jom Deputy Commissioner jom Western Hills District buat bila buru yang komplain hari kerja ikesni bila buru kerja komplain Shaw SP jaga Western Hills District but what Shaw CM jom ka Jaya Hills Autonomous District Council baca video baca in charge jong ka Barto Apus wat hadin kata hadin kajing bu kejongi ya kena komplain jadi kibor kiba DP ya ka kendeu ke siap pakai DP ya ke ani apa distrik kejongi
na kalian jong ka district administration hoi kalapha ki magistrate ki pat kalapha ru ya video bade ru border magistrate kalau kilawan ban inspect kili ya kata ka site ya kata ka jingkta jong kata ka klau jong senang jungi imyoki ki kata ka jingtre ke jingle be an ke jingle juo jong ka KSC kala dang ten hadu menta but agar pratalik jong unai nomor jong senen nilabo ya ka FIR apo ka barato apus kalau kene ka jingle juo jong ka KSC ya ni kum kesnong but ni kum kesnong ki priu jong kesnong tam ban ke enti nang taru kadon ka jing smith namar kini kipriu jong ka kapi kiba trai wakta anta la squad iki da kiba pun ki police force jong ki but hagane hi ju basing ka pratik jong na nomba nila ayo ya ka complain nila ai yang ya ka complain sha u CM jong ka JHDC but ni kerpa yo kan intervene halor kane ka jingle jubor jong ka KSC ki kumbasnam but nila ayo i complain kebangi nak kerpat ya deputy commissioner pan intervene pan pergi ya ka kerat kejongi namar ba menta ka hok kejongi kala syakni no namar ba tang ban lek beri lek risa sekata kecaka kepada hopok upur am jong senang kepada ke klau kepada ke caka jong senang ngim kinong senang kim la sho but halo kini kicinde robon kipa ngim senang ni laman kala bu ini hagachnya pak mentang sini ni kumpinang ilam jong senong hibro kawai harakat pak berapa senong hibro kawai mentang sini ilawan manikendu ya u deputy chief minister bade in charge jong home department jong sarkar jogi I sir president song but nila semi lagi ya kene ke memorandum but hagachku poro nila ya yo manikendu ya I seharusnya penghalang hari bade I Deputy Chief Minister jong sarkar jongi but bade lu aku cukup por I chairman jong ka regional committee jong Professor district but kani keju I kami memandang bila yo wan ai ki jogi ban bila yo wan usnya ki kijinge jong ba ni kum gesnong ilaman but kani kami memandang bila kada usai ba sepang kijinge ba gesnong kalaman sepang kata kejingting kejismi sepang ki bapun kijinge ba ni kum gesnong bila ikedu menta lembah kani kijinge cukup jong ka Karbi Anglong Autonomous Council. Barangkali memandang nila kadeo sepang kane ka ikut Islam ba nikum kesnong nila yo ba nila kadeo ya kibapun gijinge ba nila ka pusnya ro sepang kita keji ka ba nila de persnya sekibor jangka administration but akan gijinge kedu jang iki nila pusnya iki sepang ini gijinge acha kadung gijing tip jongi murumala ka ti shat ki don ki pai tu ini ka don ka project ki jongki ke bagi ong ka ta ka tea plantation ka don ka project jongki tamba ka kompet jongki ka long ka be ku ta ma ki snai ki surok ki snai ki apa lem ke kita ki ding meno ka sedang na penai September de jet apa persio ya kasnong jongki nama kasnong tolong keparing pa itu kata-kata mar kesnong jongi ro ilong rap kata kesnong jongi kalong isak banrap panriam syak terjaga atau ba mi juran tengiro ngira anta ngi isak banten kam ya borok banten kam kum keding nila pansyat nila sejinta dan pansyat jur ter utah bagi donru ya kecaka pentuar kebahaya ka pentuar kebah ibru jongi iya yang pada do muta watla kata ka forest kids jong ka Asam Karbi Autonomous District Council kabadon po usam jongi kum kesong pro tengin om kenram din nama bagade ko hok kejongi tengi menta kum kasnong ikapan kesnyo nimat ya kijiknya ke bakrau
ladang ikip ya gading thang ban shetja ban shetjur ter uta ngau tem ni sat a ya oplang ban sinaji lane ban sinatre syak jaka bi pami jura te kini kikarbi kimla ki khang be ni kompesnam haban pat ya oplang ane ban pat ya gading namar ban don kam ban sinaji ane ban shetja namar kum kina bendong isat ban kam ya gading telada uni sarkar jong karbi Badon tangta, kadon ka fraskat, gada gilap, bakin bat baik, yang kali bat beru, bat syok, bat pen smith, bagi beru jongi, bagi hak pen siu yang kafan kebahaya. Tengi kum pesnong, bat kum kikun jong pesnong, kimat kicing bat kiting, nama bat nup siu, watang berlekran. Sya kata kalengka ke pami curang kalengka ke bing idei banrep mentang nambar ba ka asam jong ka garbi atau posisi konsil kala kening jubor baka donro kata ka bid house ke jong ka mas entah perkesnong pro na kata kadau ni kum pesnong ni wan hang ne pensiu ya kasakar jela jemi bahkan bang cisendon ya kene ka bid house ka badon marjan par purusam jemi lara kane ka fresh gat kadom hangne hajaka ka bakasnong jemi ikun jemi ki matsipun kicnge ladang idu ya kading ladang idu ya oplang mansnai ini ya na ya kata kading namar ni kisnong kum kino pendong isat penekam ya kading tinggi mat kata kecik bar tinggi kermen scam bahagian sarkar kan josnyo ya gini kicing pesnyo jomi kompes nom pro bakin dale kloy ya kan kakam kenam bakas nong jomi kan yo sungsuk hak kata ka bentar bakas sarkar asam akar pi atau posisi konsil kakini jubor ya kacaka kade cekal hok jomi Desa sim na pa pan berkenal biang namar bakas nong jemi kadon ya upusam kadon ruh ya kikot kisla kaba disikonsil kaba setiagil disikonsil atau mos kala ayah ni kecito agar disikonsil nginteng i aga hok jemi kabadai nang kat menjaga kebang itu penekam aman. Kadai kemak jom kemak senang jom ni. Kadai kemak panggil ayo naga autonomous district council bersedia district. Ya kene ba niyo kapa ki yo ka gari competition na district council kan kemudian sistem yang di perdo prasnom intesnya baik agak sokar jela jomi bahkan sioba ban sintia ya kene kecil jomi kum kesnom ngan om baik buat om teu ya ka parti ne wat om theo ya ka politician ni it ya ubru baterai ho ya ka kam ba in it ya ka parti kenang ba kari jelam khalaya jomi kadang tiu state khamtam ya khanda osya kari khalaya jomi takumbang ni hitir ba nadu sedang ni kasih jantia gidon makajong identity ni don ru yaki leader yaki sim bape ini bat yaki asam ru atikum ka ahom kingdom badon laujong usin te hadu usnem ciaja kendai spa sampeu ka sarkar India kala ai ya ka asam
ya ka full free state dah kata kapor yang ni rupa punya seorang siapa ke asam kajing susah ke asam kami Kir Hills kadon kata kapor ni ka United Jantian Kasir Midon hapo kajing pe jong ka sakar asam dah kata kapor house yang cejar kena ispak sampai Gubernur jong ka asam Ujai Ramdas ula ayat notification banyak sebentar ke area jong ka United Jantian Kasih lapun esok no pata mikir Hills nomor ba kami mikir kumbang itu mentah ketika Karbi Anglong kikuat penyo ke distrik how thousand dah kata kapor udon UML ejongi represent ya ka United Jantian Kasih ular sing kendrem upersya ana ya notification bad hadu mentar penuh ansor ke area jongi udon ya ke area ke ba ai gubernur jong ka asam saka Karbi Anglong district council kadon ke area ke ba ka menyitipum ka blok 1 dan blok 2 respectively karena ketika area terkum ka slop kabalik nak kain dulu syahamran karena kasurok kumba kanya kasurok badon syanot lakhonika kajik kum ka blok 1 badon sa south ketika blok 1 badon syanot ketika blok 2 dan adu kanya kasurok handuli hadu kumba kiyo yang kawa umyang terter hadu ba sini sa jurbat bat adu kenika surok handuli hadu ka kupli tekadi ka blok 1 dan kata turkom ba ya kenika blok 1 dan blok 2 la syemika hakata kapor ba gubernur jong ka asam aino kenika benta jong ka United Jantian Kasih syaka Karbi dah kata kapor blok 1 dan blok 2 kidai kicai labangan penduduk nongtung keruang hadam terter kidai kisatrai jong ka Jantian Kasih tenadu kota kapor ini kiberiu jong ini kwa bakin harno sepoka Karbi Anglong te kata kapor habaya keren habaki patba juni imsnya tenar panjoin syaka Karbi Anglong nomor ba ka kolsor kaifer ki aino saka kipa ngimpan ya asik kami te hakano kanyam ko kom ko kampe nomor ba gini kiberiu ki badon blok 1 blok 2 gede kicak juni hago kom keren ru emper songkha soman ru per kom ta kata kadau ba hadu kanta unero ko gubernur jong asam upen ai yang kita hadu khurmi niti bag khurmi kasnom pro kam hab ka disputed area ne blok 1 blok 2 kalong ben mainly ketika kasnom ka bahab hapo ka Meghalaya dan doktor snam badon ka pit house jong ka pura sasam nila ai ke memorandum sa surga muntah try tagi spa keling de depan bat katu ka pit house ka remain be to kadon do yang to hado mentah kalong pe dan kata-kata na kalian jungi kum kasnom kro mainly I concentrate for the Mukro village nama ya kan ke blok 1 blok 2 is not our issue kadang issue jong government Henry kat kasnom kro ni don ngajeng bakli nama ya kasnom kro mana kasnom kro hadu khurmi akumno ra kilometer but kanne ka first bid house jong ka Ulas Karbi Anglong ka don mentang hasnom ko kumba itu urang ba snong sekretari snong bakrementan pila yok smil pengisya pensitom na kawai pos ko dah kata kurkom ngakerpat ya ka surga jelajuni badon hakabor bat ya phi ki parado prasnan ba phin shim ya keneka jingkit kle na ta ja bengri bat ka jikaju lada kunta min posyeni mensuana do konter lanjut hadin pat hadu khurmi mentapa hadu sinong pro ka eka solution hadu menta nimpan yo
Teyobas ya kesorkar pamsuar wasim kale ekene Henry kumbang yoi baka kalau uncapable to challenge with the outsiders but government jumpi Pakistan. Dan kata-kata mikirnet pak hakan kesorkar pamutang yoi baka kajing tibit jengka haka roy kepat development haka sejungi pak mikirmen ru bahkan simkian bentangnya. Padahal simkian ya sorkar pamta manoban simkian manoban sim menaya resolution bansol ikri ya jumi produk prasna. Nah, kali macam i chairman juga regional committee seong ba iong ini ba insa kodi kaya meeting apa yang jumi ba i sekedo ya i chief secretary iong ba insa simkia ini kaya cingnya. Pada kali macam i ba presiden sa presiden song ibere in charge of home iong insa instruct ya i SP nambah kin nomor bahkan ini merondong ilaga terpadu iki ba ban klaim ya ki bor joka police department nanti nambah ke jingsingan jogi ko pinang sunang kan don nanti ong ba insa chipia ini berita katkum ka ne ka map joka sunang jogi ka katkum ka ne ka notification ba JCC ka panmi ka santri ka ba ka pendai spa upra di bagi don nanti na peden sunang hadu pada ku uta boundary line jogi kalau 5 kilometer 3 kilometer ba Warkato ka pit house joka asam ba kala bu jubor hantero ka kala bu pe an hantero ka hapden kita kira kilometer kata ka jing le jubor bunta kala kata ka jing te ka jing snasrok jong kane ke si ka hapo kita bentar kemudian hapo ka klau jong sno nomor balai nomor ba borok ki bri krisa ki lengkha ki jong ki nong sno ki ka long shata ba kemudian ki nong sno ki hapo si tax ka unsel hoi, yang mentadai tangban ot ya ki nomor wa kesenang jungi ka ban share party mi hab hiban .com ya ki ding mantang tangba hadu yang mentadai tangban tang ya ki nomor kesenang tangban le ka store ki ya ting ki smith ya kita kecing ya boro aja kesenang ki ba kesenang berpa ya ba kesenang insa betai